Hello bakunzi bacu mukomeje kudukurikira ku rubuga rwacu rwa YouTube Nyayo TV Show. Uyu munsi rero twabazaniye inkuru y'ibyishimo, inkuru idasanzwe. Ku itariki 22 z'ukwezi kwa 12 2023, Yago Pondati afite igitaramo kizabera muri Kan Kigali. Igitaramo kizakitabiramo n'abastari bo mu gihugu cy'u Burundi, abastari bo mu gihugu cy'u Rwanda n'abastari bazi kuririmba. Harimo Aline Gahongayire ukomoka mu gihugu cy'u Rwanda, Bushari ukomoka mu gihugu cy'u Rwanda. Mu Burundi hazaba turutse abastari bagiye batandukanye bazi kuririmba ku buryo budasanzwe. Abakomediyo mu gihugu cy'u Rwanda bakaze bakomeye. Urumva ni igitaramo kizaba kitabiremo n'ingeri zose. Ibiciro rero yabihanantuye, yabigize nka hari ubuntu. Ni nko kujya ku muhanda ukagura Orbit. No kuvuga ngo rero ku bantu bazitabira igitaramo cyacu hariya ku itariki 22 z'ukwezi kwa 12 2023 muri Kan Kigali. Ahabanza ni 5,000, ahakurikiyeho ni 10,000, ahakurikiyeho nanone 20,000, ahakurikiye muri VVIP haho ni 50,000. Twizere ko umuntu utazabona 50,000 azabona 20,000, utazabona 20,000 azabona 10,000, utazabona 10,000 azabona 5,000. Launch album rero Yago. Launch album ya Yago ni launch y'izabigizwe n'indirimbo 12. Indirimbo 12 ko muri zo zose iyi ndirimbo ya Sowejo. Indirimbo Sowejo niyo ibicikabi ikabamaraho. Iyo wumvishije ngo Sowejo, ngo umugambi w'Imana Sowejo, nyine uhita utekereza ko gahunda z'Imana zose nyine ntago aba ari ibintu iba ya planize uyu munsi cyangwa ejo, ni ibintu bihoraho. Niyo mpamvu rero Yago yahisemo kuririmba ngo umugambi Imana ngo Sowejo rero muzaze fatikanye n'umuhanzi wacu Yago Pondati. Ni umusore uzi kuririmba, ngiye twize dukubitanira ahantu asanga turi gucuranga indirimbo yasubiyemo na band yo muri Nigeria. Yagaruka ati ye tata we murimo muraririmba muracuranga indirimbo yanjye kweri? Yavuga ati yes we like your song. Adukubitira ikintu bise agapera. Aratubwira ati ba bantu bagenda bamvuga ko ntazi kuririmba muzagende mubumvishe iyi akapera mbahaye. Yago Pondati rero twasanze ari umusore uzi kuririmba, umusore uzi gusetsa, sibyo? Ndagira ngo rero umuntu wese uzitabira hara makira gitaramo pemba bwizo kuri bantu muri mu rungano rwa Yago ndetse n'abantu bakuze impande zose muzaze dutaramana na Yago hariya muri Kan Kigali, atugize izi ndirimbo ziwe, tugure album yiwe. Urumva igarura na album kwigura ntago ari ibintu bikaze, ntago bizaba bihenze. Urumva icyangombwa gusa no kuza ugataramana natwe hariya muri Kan Kigali. Ndabifuriza kugira ngo muzaze dushyigikira umuhanzi wacu Yago Pondati. Yagiye afasha abantu benshi cyane tutarondora hano ngo tubavemo pe, ibikorwa byiwe birivugira. Ndagira ndabifurije kugira ngo muzaze dufatikanye na Yago aririmbe, twumve indirimbo ziwe tuzikunde. Mva ndababwiye rero ku itariki 22 ntimuzaburara muri Kan Kigali. Azaba ari uburyohe, azaba ari indirimbo zikaze, hazari nk'abastari benshi cyane bagiye batandukanye.